Assalamu alaikum ардактуу Учкор каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 2-январы биз Ноокат районунун Жаңы Ноокат мал базарында турабыз бүгүн. Жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө мал базарда жаңы жылга карата мал баалары кандай болду? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Жаңы Ноокат мал базарына да мындай өспүрүм тайлар, жакшы сындуу тайлар кириптир. Чыгарылышыбызды ушул тайлар менен баштайбыз. Андыктан акырына чейин көрүңүздөр. Базар бааларына күбө болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Видео жаккан болсо лайк басып бөлүшүп коесуздар. Чыгарылышыбыздын башында ушу жылкы баалары менен баштайбыз. Чыгарылышыбызды ушул Полторашка российский породадагы өспүрүм тай менен баштайбыз. Бою бийик. Бою Расул. Бою бийик. Сындуу тай экен. 150 dediniz mi? Bağısını 150 bin som dedi esi. Uçurda bağ ver çat 115 bin somga satılmadı uşul öspürüm. Kıyaklarındağı mına soruların can başlarında jakşılap alıp görsetsek. Kayseme'den gelgen Rasyan şarından. Taşna malumat yok, alıngan. 115'ke verilmedi hazır. 150 dep turasız özüңüz. Görüңүздөр, ушул өспүрүм жаккан болсо, эсинин номерин да калтырып өтөм. Мен сиздерге айткан баасын, базар берген баасын да айтып койдук. Телефонуңузду айтың эле. 0550 менен 89 62 52 номери менен байланышсаңыздар болот. Мунун алдында эле дагы кашка өспүрүм турат. Канча берип атасыз буга? 70 миң. 70 миң. Бул да Россия. Жашы кандай мунун? Жашы 1 жашардан өттү. 1 жашардан өттү. Полторашка экен десеби? Буга 70 миң сом баа беришиптир. Өзүңүз канча дедиңиз таксыр муну? 120 deydi. 120 kemi var. Iyisi 120 ming som kemi var deptir. Buna 70 ming som bazarda bağ verip turuşat. Bul dağı российский породадагы өспүрүм экен. Мына экөө жанаша турат. Байланыштын телефон номерин калтырамын эсинин. 05 00 66 26 55 номерине кайрылыңыздар. Экинчи өспүрүмгө. Ошко бар. Бу кара тайдын да баасын билебиз. Канчада атасыз кара качканын? 120. Пародасычы? Пародасычы? Орловский бе? Орловский породада кара тай экен. 120 ming som dedi. Kançaga verilmedi? Tarttan geldi bizde. Kançaga vermedim dediniz? 80 ming somga verilmeptir. Kança aylık kulun mu bu jetay? 6 aylık kulun mu? 6 aylık kulun eken. Российский өспүрүмдөр тарт дегендерге бул жерге жалаң эле российский өспүрүмдөр кирипtir. 5. Эгерде ушундай өспүрүм издесеңиз 0755 11 12 77 номери менен байланышсаңыздар болот. Бул өспүрүм тайга дагы баа берип жатышат. Канча баа беришти? Байкап билебиз баасын. Мына өспүрүмдөрдү сурагандарга көбү российский, бул да российский окшойт баштары дагы. Баасыны 65 миң деди өспүрүмдүн. 50 миң сомго берилбеди, биз дагы көбү болдук. Ушундай өспүрүм тай издегендерге эсинин номерин дагы калтырып өтсөк. Путу колу таза, ден соолугу таза. 558 менен 08 558 менен 17 18 77 номери менен байланышсаңыздар болот.
Bağısını ayttık, yaşını ayttık. Kalgan malumatı iyisinden alasızlar. Tuyakları, cam başları, soruları. Bişkekten Konzavoddan alıp kelinген öspürüm turat. Бұл öspürüm Taygaдағы bağa ver çat hazır uçurda 65 bin som bağa verip ушул жерде базары кызып турат. Мына палтарашканын баасы кызып атат. Конзаводдон алып келинген деди. Бул жерде таброз турат. 65 bin bağ verdi bozar. Mına dağın dele kol silkep 65 bin bağ verip turuşat ушул öspürümgө. Муну менен жанаша турган кулун экен, Россиядан алып келиптир. Kulunun bağısını kança dediniz? 80 bin. 80 bin som eken bağısı. Kança oldu Rusya'dan gelgenine? 3 hafta. Российский Kayseme'den geldi şunda? Şarından. Sizge aman adı gel. Numarınızı da aytıp koyalım. Telefon çok bu. Bazar kança verdi onda şuğa? Bazar diyen yok. %50 binge verilmedi. Бұл öspürüm, Konzavoddan gelgen öspürüm dağın dele bağ olup turat bul jerde. Nereden geliyor da? Konzavoddan gelgen Taydın bazarı kızı utat Жаңы Ноқатта bugün. Hoca kısam, barını gözünden okuyayım. Yani bir yıl bu 67 bin somga көтөрүлүп калыптыр. Токмоктон алып келинген өспүрүм тайлар экен. Токмок шаарынан алып келгенбиз деди ээси. Булар экөө тең эркек тайларбы? Жашына жеткенби, жете элекпи? 4-5 aylık. Кулун балы. 4-5 айлык кулундар экен. Бааларын канчадан дедиңиз? 45 bin somdan. Kemi barбы? Eke bola har dor, eke bola ne alıp koyun. Кардарыям барбы? Kançadan verdiңер onda bularga? 35'ten 70 bin. 35 bin sondan berdik deydi kardarları. Bermediniz 70'ge. Koş desem nasıl beter? Koş deseniz unovadı. Koş desem unovadı dedi. Numerini kaldırıp koyuvereli yesin. Yok, telefon istatistikte ben mi? İyi. 70 binge azıram alıveririz deydi. Kardarı var eken. Telefon işletmeyin deyip koydu nemdegedir. Kardarlar menen koşa burulup alıştı. Kaç oldu? 68 bin somga öspürüm satılıp ketti. Bazardan hal çıkıp ketçat çatıcı. Kara bayır at sıraganlarga çakan at eken. Bağısı 100 bin. Bazar kança berdi? Berelek mi? Bağısını 100 bin som dedi. Bazar bağ bergen jok eken. Jaş kanday olup kalat bunun? 5 yaşar. Jaşı 5 yaştagı kara bayır eken. Golgo joğuş ele jebişçi. Golgo joğuççi, jebişçi. Жақсы dedi мындай. Бурулуштарын көрүңүздөр, кара байыр жаккан болсо, ээсинин номерин калтырып өтөм. Туяктары дагы таза экен. İşletilgen emesби? İşletilgen hamma yok. Universalat eken da, universalat izdegендерге ээсинин номерин калтырып өтөм. Telefon nomer 0709 46 00 92 nomeri менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Beş жаштагы ат баа болуп жатат. Сындып ат экен бул дагы. Базарда 75 bin som баа берип жатышат ушул атка.
80 mingге көтеріліп қалыптыр бағасы. Бұл жерде баға болып жатады 80 миң сом. Улаққа чабылып жүрген атты денсе, жаңы ноқаттың әлі местный ат екен. Бұл бірінші көрсеткен өспірім мына сатылып тұрады. Сатылып кеттір. 132 миң сомға сатылып тұр. Бойы биік балтарашқа екен. Сіздерге көрсет өткенмін. Базары қызып тез эле сатылып кетті. Бұл атқа daha қосылып қалып тұр. 82 миң сом баға берішті ошонда. Ошқа бар. Қарабайыр тайларды өспірім құлындарды сұрағандарға бағаларыны 30 миң сомдан деді. Берке боз құлындың бағасы 30 миң. Еркек екен. Мұнысы ұрғач, а? Екіншісі ұрғач құлын. 30 миңден кеми олау? 30 миңден түшпірөз дейді. Местнелі құлындар оқшайды шу жердің. Қанша айлық емеш ұлар? 6-7 айлық құлындар. Ушундай өспірім құлындарды іздегендерге арзанынан сұрағандарға 0777 менен 17-18-77 номер менен байланысаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бири ургачы, бири эркек. Бул ат канчага бүтпөдү ошондо азыр? 82 миң сомго берилбеди. Өзүңүз канча дедиңиз онда мунун баасын? 120 миң сом кеми бар дептир. Эсинин номерин калтырып кетели. Сатылбады. 54 менен 0554 менен 444 113 номер менен байланышып баасыны бычып алыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жаккан болсо. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү биринчи чыгарылышыбызды 2 январь 2021 жылдын биринчи чыгарылышыбызды жылкы бааларга болгон бааларыбызды биринчи чыгарылышыбызды аяктадык. Экинчи чыгарылышта бодо малдарды экиге бөлүп тарталы деп аралаштырбайлы деп чечтик. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Экинчи чыгарылышта бодо малдарга көп болосуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатта калыңыздар.